Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. S nama je danas ponovo dr. Filip, koji će nam reći malo više o HIV-AIDS-u. Filip, dobrodošao. Pozdrav svima, hvala vam puno na pozivu, pogotovo o ovoj temi koja je meni silno draga i bitna. Za početak, možeš li nam objasniti što točno je HIV-AIDS? Kada govorimo o HIV-AIDS-u, bitno nam je zapravo razlikovati jedno od drugog. HIV je virus humane imunodeficijencije koji uzrokuje samo bolest u našem tijelu, a radi se o virusu koji napada naš imunološki sustav. Prvenstveno naše bijele krvne stanice, smanjuje njihovo razmnožavanje i zapravo ih postepeno ubija, te na taj način oslabljuje imunitet. To se odražava zapravo postepenim pogoršanjem imunološkog sustava, njegovom nemogućnošću da nas obrani od zaraznih bolesti od kojih zapravo ne bi trebali oboljeti i čovjek postaje, osoba koja živi s HIV-om, koja je zaražena virusom HIV-a, postaje sklonija određenim bakterijskim bolestima, gljivičnim bolestima, ali i postaje sklonija nekim vrstama raka koje su povezane s HIV-om. Kada zapravo dođemo do te kritične razine gdje nam praktički naši T limfociti koji su glavni u imunološkom odgovoru potpuno nestanu, tada govorimo o AIDS-u, odnosno o sindromu stečene imunodeficijencije u kojoj zapravo nam tada osoba može biti ozbiljno i teško bolesna i takvo stanje je teško lječivo i često zapravo može rezultirati i smrtnim ishodom. Hvala ti na ovom detaljnom pregledu. A kako se HIV prenosi? HIV, kada je otkriven prije 40 godina, to jest AIDS, prvo se zvao GRID, Gay-Related Immunodeficiency, i smatralo se da se može prenijeti samo između osoba, odnosno između muškaraca koji imaju seks sa muškarcima. Danas znamo da tome nije tako, iako i dalje postoji dosta stigme u tom pogledu. Virus HIV-a se prenosi zapravo tjelesnim tekućinama, dakle krvlju, krvnim pripravcima, sjemenim tekućinama i vaginalnim tekućinama, a isto tako se može prenijeti preko majke na njezin plod. A koji su faktori, odnosno ponašanja, koji mogu dovesti do zaraze? Rizični faktori koji su najčešći vezani uz zarazu HIV-om je rizično spolno ponašanje u smislu mijenjanje učestalo spolnih partnera i spolnih partnerica ili odnosi sa više spolnih partnera istovremeno. Tu nam je pod velikim rizikom populacija muškaraca koji imaju seks s muškarcima, ali i općenito ljudi koji zapravo nisu dovoljno educirani u području spolne odgovornosti, odnosno spolne zaštite. Uz to može doći do prijenosa krvlju i krvnim pripravcima u zemljama gdje se transfuzije ne pregledavaju zapravo prije davanja bolesnicima koji trebaju krvne pripravke. Tetovaži i piercinzi mogu biti dosta problematični, kao i razmjena igala kod osoba koje koriste opojna sredstva ili droge koje se koriste venski. Jasno. A postoje li zablude o načinima prenošenja HIV-a? Nažalost, zabluda je jako puno. Ponekad nam se čini kao da ih je zapravo i sve više. Najčešća zabluda je da se HIV može prenijeti boravkom u istoj prostoriji sa osobom koja živi sa HIV-om, zagrljajem ili dijeljenjem hrane ili vode. Postoji zapravo nekoliko povijesnih fotografija kada su brojne poznate osobe prvi puta zagrlile ili primile djecu ili osobe koje žive sa HIV-om, koje su zapravo pokušale razbiti tu stigmu i stvorile zapravo promjenu nekako u pozitivnoj društvenoj svijesti. Međutim, i danas, nažalost, kada se rade različite ispitivanja ili ankete, postoje osobe koje u dosta zabrinjavajućem, ajmo reći, broju smatraju da osobe koje žive sa HIV-om ne bi trebale dijeliti njihov životni prostor. I to je nešto što jako stigmatizira te osobe i na tome trebamo raditi, protiv toga se trebamo boriti. Hvala ti, Filipe. Ovo su zaista važne informacije.
A da te odmah pitam, postoji li lijek za HIV? HIV ne možemo izliječiti, ali HIV možemo staviti jako dobro pod kontrolu. Danas postoje lijekovi koje zovemo antiretrovirusni lijekovi koje zapravo dajemo osobama koje žive sa HIV-om i one sprječavaju umnaženje virusa, odnosno utišavaju virus u našem tijelu i omogućuju donekle povratak normalnog imunološkog sustava. Ukoliko osoba koja živi sa HIV-om uzima lijekove redovito, danas su to jedne tabletu koju popiješ na dan, najčešće kao formulacija, zapravo njihov broj kopija virusa u tijelu pada na nulu, one počinju živjeti praktički normalan život bez ikakvih simptoma i ono što je najvažnije što znamo, kada imaš nemjerljivu razinu virusa HIV-a u krvi, dakle kada redovito uzimaš terapiju, tada postaješ i nezarazan, što nam je nekako glavni cilj da naši korisnici, odnosno osobe koje žive sa HIV-om, postignu. Odlično. A kako izgledaju prvi simptomi HIV-a? Prvi simptomi HIV-a zapravo su dosta nespecifični. Mogu biti jako široki, najčešće počinje sa temperaturom, povišenom tjelesnom temperaturom, oticanjem limfnih čvorova po tijelu, najviše ljudi javljaju u području vrata, pazuha, prepona, jer su tu limfni čvorovi nekako najizraženiji, uz to grlobolja, nekakav umor, malaksalost, zna se javiti nespecifičan osip, a ono što zapravo nam pomaže u tom pregledu kada ti simptomi traju neobično dugo u odnosu na neke druge slične zarazne bolesti. Ono što je problem je što dio tih prvih simptoma može biti veoma blag i ljudi misle da su imali blagu prehladu koju prehodaju i onda zapravo imunitet kroz godine pada i ljudi nam se nažalost jako često znaju javiti kada su već u AIDS-u, kada imaju teške gadne infekcije koje su onda zapravo dosta teške za izliječiti. A kako se postavlja dijagnoza HIV-a? Dijagnoza HIV-a se postavlja danas dosta brzo. Postoje različiti vrste testova koje koristimo. Imamo brze testove koji su zapravo, radi se iz sline i oni su nam za orijentaciju. Dakle, njih ne smatramo 100% točnim. Dijagnoza HIV-a postavlja se laboratorijskom pretragom vađenja krvi. Najčešće se napravi taj prvi test koji bude gotov kroz 24 sata, a onda se još napravi potvrdni test koji se čeka nekoliko dana. I za kraj, možeš li nam reći kako se suzbija širenje HIV infekcije? Prevencija HIV-a zapravo se odvija na nekoliko razina. Prva, naravno i najvažnija, je pravilna edukacija svih osoba u društvu, a onda posebno educiranje ili različite radionice, javnozdravstvene akcije za posebno ugroženu skupinu ljudi. Ono što je također jako važno je redovito se testirati protiv spolnih bolesti, ne samo HIV-a nego i drugih. A danas postoji nešto što zovemo PrEP, odnosno predekspozicijska profilaksa, to je uzimanje lijekova za virus HIV-a prije rizičnih spolnih odnosa kako bi se smanjila zaraza. Ono što nam je najvažnije da osobe koje žive sa HIV-om redovito uzimaju svoje lijekove kako bi ostale nezarazne, kako bi se zapravo time dalje smanjilo širenje HIV-a u općoj populaciji. Super. Hvala ti puno, Filipe, na svim ovim korisnim, ali i zanimljivim informacijama. A, dragi gledatelji, vidimo se u idućoj epizodi. Hvala vama na pozivu. Evo, nadam se da su vaši gledatelji naučili nešto korisno i da će se manje bojati, odnosno da će se stigma oko HIV-a nastaviti razbijati.